Harangkat kari India hi barok away ka Ri Bhoi District mentakasngi ka khasantri kun nailar kala rakhe ye kasngi laitlo jong kari India lani ka Independence Day bala penlong ha NSCA ha paham sim ha pedeng ka jing ipu iping ha ka bau Bah Paul Lyngdoh o menteri ka sarkar jela ulawan ban sim benta kumu kongsan ban kentiu ya kalama lairong jong kari ban sim ru ye ka salute na ka banta ki kunhun bayaj paret la sakhiru ye ka jing don lang ka kong rona khamdet ke MDC ka nongpo u Abhilash Bharanwal u Deputy Commissioner ka Ri Bhoi District u VS Rathor u Superintendent of Police ka Ri Bhoi District lembat kiwe de ki officer ha ka paret ladon kumba Arp Southly kanhun ki bay simbenta ki bakenthop ye ki pulit ki school ba pher harangkat ka Bharat Scout an gain lapan ipu iping ru ya ka jing rakhe ya ka snilai lut ka ri da ki jing rawai ki jing shat ka balai simbenta da ki khna school ha ka bala samru ya ki khosnam ba pher ha ka te ka sngi nadu ya ki noye lagai sports ka district ki jaka sumar bar ki we ki balawan ranam bat burom ya ka district hi barokaway Rizki Aguram Ikinogya Railway Tugi Nadu Mahatma Gandhi Pandit Jawaharlal Nehru Sardar Vallabhbhai Patel Dr. B.R. Ambedkar dan Netaji Subhash Chandra Bose dikenal Jepang Group Kajin Buram Yaitu Idri Namegala Kirot Singh yang namba Harupa Tugaran Sangma Nyai Buram Group Yaitu Sipai Yadari Kulit Iwala Aji Yadari Tanda Berkir Yau Kud Usam Wajakaan. Dear citizens, it gives me immense pleasure Labu Ahmad di Kampung Roy KJI Kisukri Kijing Penggubor Kinong Song Ini kesem Kalong Maumer Budon Jimut Kisingak Kiti Kemelia Syakroy Kepar Abang Teng Kiu Atlet Syakrom Jong Provision Arjar Naikuar Kupala Sandur Kamisyon Shikau Jajala Kalabutong Kanong Muna Jong Roy Kekiu dan waktu itu ia Shikau Tuli di Jingshima Kibala dan penyajikan Hikam Penroy dan Benbu Ahmad ia Shikau Tuli di Jingkular Ibapun Kina ia Kepak Kamiat Kinong Song jadi kaya ringkat apa yang ditong bat jingkit ke bat wanra ia kalasai kabak ternai kabarok ikinong kisrat kami kaya Kajela kaya beteng bat wanra ia kesuk kesingannya barok bat menyerap bat kintiu ia roy kepal bat kejingit relang kepaskam taksir jam kabak kongsan kejing pentrekam ya ke MOU nak pada kejing pendek buat berkasam kalau nangiat syahmat mendak senam hadirin kejingalang dan di Menteri Ramba jong ar dijela melalong ar boleh beliau ar jar abusan ala pan pendek ya kejing pun ya kipaya pendek buat agatan akhir pat hakimi kegiatan kejing jai kalau nangiat syahmat Rasokat kesekamian jaga pular banbat ikawak kejingsan bat kejingsai atau rukam mereka. Sedang beladap gilapot jadi mau jam jaga kongsan agak pertumai jaga rukam penyat jadi kam bisyarkan. Kejing periang jaga teknologi kebatumai rukam sakya EFIR atau CCTNS bila yarap dan video ia rukam terekam kapakam janai tapi tak tulis tapi kalu ia forensik dan bahu jadi mobile van aman di district gitu kejingkung ia start forensik crime scene kejingkung ia directorate of prosecution pura kejingsang ia prosecution karena penkan ia kejing besar kejingai program kapag nangyari cepat Islam penyal ia kejing terekam forensik di Perbun Ru Ikisa Reserve Lamang Sanpo Ekar Kejaka dan New Shlong dan Kota Banbu ya ke Police Reserve Kebatumai. We remain deeply committed to inclusive development, especially in border regions where communities have long faced challenges of isolation and limited
connectivity. The visit of the Honorable Union Finance Minister to Meghalaya has further strengthened the state's efforts towards inclusive development in border regions. Water security forms a cornerstone of Meghalaya's development vision. Under Mission 10, the state has reaffirmed its commitment to ensuring every citizen benefits from reliable, safe, and inclusive public services. Among the 10 commitments outlined, universal access to tap water stands out as a major success. Ban Kintiu ya rekam jengok pertai berkejengiat penyak lingsunya gejala kasorka dangshen kalakit katway point nyukusan eka kejaka mat penhe eka kat lingsun Shillong Airport nang bagi lingsun di bakam he ina ban apa bentan eka mat penyesno bagi baik sorba lai soiru ya sort ular mat penyak ya Baljek Airport Atura. Kasorka Function telah berpenaruh dengan Chief Minister's Regional Transport Scheme berpenyak di bas berpenyiso di headquarter jung di blok bagi headquarter jung di district. Kasorka popular pentingna baman kinong song kinyo di Sumar kababha bagi bakila kontol. Kemudian kedon gemang tinggal ada nak berdekat wahai India. Kas kam jom sokar begini news dan IT krimen berkisahnya lagi nongshong. Ilabu ketong berpenroi dan wakil cinut kalap tariang kam jengok pertai kejikin tiusap kam karkana information technology boarding batmat pembah yaki jaga sur. Ini jing pesan lawanlah kecikio kamai kecik nonggap inongsem kam sengkam inong pendiangi di bahasa bat inong dari IT di projek dibangun untuk jet park Islam Kai urban center mai bat di hotel Ramdor yang mat dapat dengan high-tech sampai itu visit Meghalaya. Ia kai mat seperti sisa beli lalu Yuslo dan Sur di dalam kota. Asliam balap, kapok asliam kena. Mesti ramba lagi tu inongram, inong sengkam lajong, inong ilek kai, sama inong rawai, bat inong musnam, lagi jingkring, okey. Lalu ulaskan